rohata hitam na sate fane kete lamto na teref basul ye hatma men red basul ya in fa lamin mayan ino yonu fa buba semu fa wana fo mbir o gain fa leng la na mawdo malik ye imbadna bo basul rohata ye indokid na kamingel ne ye luko na bondet kamingel ne bondokid ingara ngar so mena gorgi sengorin papisin ibamin wax deg pir mayu dal isop na den meno kino kin koy kamingel ne fiya fi nga dal jom ne wo warno jang mi ye indet na bo kamin jong ne goyen lam tam di wo an buho ye paf na premier tour wo an buho me gorgi sengor ton chamani ka ha gorgi sengor te hupu kamingel ne fuf de ino nan le afop ya gorgi yorwa in rohata hitam nda ko mi buhun mi lawnga mi buhun e imbo tiras agara fokata in te ma fam deuxième tour injomne aday maha was maha garit e garu maitam immarretum e hatma immar rohata ye indet na immar puslen ye indet na immar isoba maha malaminin yalo sum naman limatan facawe ke ijumi mum wax deg maha itam indef njomne bo 3e tour mama lamino sum ten ma faham maha injomu ngolu fecc njoba dal ke imbagna lañ na njoba dal njoba oppu fudare do comke do moga génération do moga mais fo el fancie njoba abatu fudik kam ke anone ndeysan mo fa na sate fe ne letanuma champion su tokten ndax ñakker kam ciateke njomna andone arafa njomna doyna war na njoba sar terf dole terf technique terf katan asutox maga foga me génération ke limona ñak e kam den o kino kin waga adet qualité e njomum ndax nu ndok nga kam njom itam o kino kin andaye jab kilo e dio o ki di waga xam mais xan ni le wagno kin a jega kam ken andone nu toga ndax waga mo lay qualité ke winin ke dal dum Aliou Ndiaye aritna Babou Dioufine aritna Lamine Mayanin o kino kin ndax waga mo la qualité mu njomum o detu ngano la aha jerejef Alaaji Masen jehoɗayo maak fa contante fa mayuten bo adot na champion Lamine Dionewar o hen qualité njomum o hen o leng wadira no xaymay bo tepa Lamine Senghor o nanga mafre ref njol ten waxom Lamine o nanga mafre ref ndama neno ten roka na ten waxom chamani ke na génération fan eno heken no am ya Lamine Mayan are fo kino ha ando nanga Alaaji Masen ado me mafri trop to ado melo maf aha o kin koy o nanga le ya lay kala yo kin he kete fina no nyowum parce que hanne o nanga netalia histoire jab ka jab ke ando nanga ten moju farit na histoire fane te dal tokof da er nu jango na ke rahna na histoire fane rek he do nañ tokof rek ananga nango fiya nga geno pour sot mesim nam pasas o yeke na leya jiyene sa ndef ino mboxu yaay fa leng den defa teɓe sapa me gidma den salana den o heke nene itam o maxe sa ref den leyana Fanding o heke Sali heke Nancy ino fop ino mboxu ya fa leng kut den def jiyenes fa koy jiyenes fa ge andone roxa fita keke fop a jaro ten hoyuden ten bo deno de ngar angeno ange ten a koden te ref ino andona nga koy wax deg a sika me o camina ware na sik sika den me jihena mare na sik itam yakara den a paax itam wax deg Alaaji Masen bo im paaf ma imbo i ndakodnam Lamine Senghor o hen Alaaji Masen o leng wade lay madum bo pangin parce que wax deg ke refna i njom reɗare no ten te ref ka andona nga a saɗan to a buhin to jehe ten o yoon ten halamde nga meke wara ma waro fudik yungama yung halamde ken
kon nak o hen mbil kamila redu mbir kamila redu aha e kena paf na itam don katen comme qualité ke lamta e qualité fa maak champion de leana Alou Ndiaye o hen ngel maak jidama je cofel no ten sa ta dun jedu cofel no ten o kine he o nanga mafre to fiya ki anduna nga ten ref sport nanga nango jiha fayda jehma dono anga mi ke donuma mi ke son warumo dono tere farha tahun sport o nanga no fiya to jehiro fayda jehiro fula o hanga wasi Alou Ndiaye newle dan man newle yawin parce que ten agara nga ngel ne rek ananga nango fiya nga ingel ne ke jankanuma jang mi johun hoti dan ma hot bis kanuma bis kon nak winen fop ande fande fois anduna nga ande ketikes mi ngeda ngam parce que gia fida numbo ke wine lea o beccingel wahdi num lam har maydim ke yokno ha fude ha ma fu toujours ma fange parce que to lore ha ma to lor ma anduna nga gia hanne faneke injom ne ke yenu mamba injom ne ke ma fuma in yokan yok winwa anduna nga waro do nakit fuda den sivria den parce que hata hun o kinokin kete sikna na ham injom hamam fano wahirano pang to kita na bo hamam fano wahirano pang ila puro pang hamam fanen il faut ko mof cho adena ngit deta den hacca den nof wa ho jiriño na hamam fanen den sikna atahu alaji masen injom reda men hatuna na babu jufin talbe yarin Ousmane Thialanin no pirke dal machallah bo indita sen d'abord mbagat mbaktondo ne o ten refe le grand champion Abdourahmane Dionewar a jega jegi njom na tine talitna ana a papi général Abdoulaye Tene mi andona wax deug yalla fogame o wangi garta itam anda mi xani gartaga e and a papi général fo Abdourahmane aussi nama saxitu non comme ça te fait ya njoma jegna préparation physique mental moral technique aha we lamta illa miti njehu solo e ander papis général fatoko Abdou nu joti da na saha ke na ke rek ci ha problème hata hun awada injom amaya may bayre amay dama yo buwel to giya dum adama nu ofiya to jeho buwel jeho siktel rek manure to na rek so bikuine wine nga nongo jiha problème giya papis général a jeda jewa nanga meke na jono aram mofu to ambapan lamo ambugin kon nak giya o kino hen garna asobidom to wo anken e il faut que on œuvre parce que giya je problème fana andu nanga problème fam makarefu parce que sobidom champion ref asobidom kama tebof asobidom kami mahof agar pour ma fir fo pour ma fom ahat ken aref ka anduna nga adoy war torop e mi fane ke na le afo e papi général henyowa to ko Abdou henyowa e rohata ino mayu wembi na sport fanen inuete men to ko Abdou papi général ha laji ma sen pirno to pirbisi do itam den def fino anduna nga chomken simple dan simple da kiden simple la fop xamam fanin chomke mam da mam de yagas papis xata winna ak jara kam sate ngor ke leyne yalo drapeau le gara te lamti anda yalo drapeau te papis dal ale law monet e to yaga a jega katina mo andano de dug wo Mamadou wana fa fogam buba semu et pour rien que namnu mbika bo mbaga buba koy ten fiya meten papisa etu daw ete dawna ama fana maf wax deg injomi ngolu fecc mi fa neke itam mite daw fohum deuxième tour ete dawa hama itam wax deg imma firi njomi domu injom ne doma torop da koy ten ma faham comme Dionewar ete ma fahama itam ro hata dem ma frère bo dem fa wana am bodir ya o fesolen aji hakatan waji ha ijom wana ya haji katan aji jom aji hakken chamani ke ken no am ya ha dem fa papis yede sipna no ya ha wa papis
in layanga rek to roxata ya waxa papis anda o kina nanga mo ma fa njomil leng to an nga a waxa ma wa parce que ye arbitre wata ander den ci e papis halat ci e papis te calculer arbitre wata ander den ye arbitre wata ander den te doni no bay ho papis a nyaaja ci e papis a nya ci te ro minin na hinjan non e te ro mu na inna hinjan non ye papis a ref ka okor e haadi kana in nyam makne ga yete we huna adna fop an kontaan parce que yete no mona foten ba na fin lanke nu ogi arek o chono arate na fiyan ngel ne lam kontante teref ka anduna nga koy makare duna in parce que parcours fanen papisa fidna bo det mete berna fa ino wete mafna indigne a mafda tanga ino a mafda tanga maduwan déjà aref histoire fo mak na papis a panga ino jono arawa ngel lilleng ro hata hitam wadek ando nanga tim fardu wacin a sodana in a sigla in a jutna in wadek ino itam ngidim din kontantin tena pa te jeten ndam fam moyo kitam Mamadou Wane isim nana pa ten itam alaaj ñofa ne i leytuna koy ndeysaan émission fe i mo bugo ndet mbaktandoor na nda itam wax deg leya ke ando ten ref moƴa jeg solo ten refe soɓido kiin te jaɓanum soɓido kiin ne temps fe soɓuma encore waag a ñakke ref no soxla fa lakas nda ke ando ten ref émission Njom Ñaal a ref occasion ya te sutoxna saax a soɓ les anciens couloirs a jega boy ka ando naye xaye o leyanga Njom Njoba ngim kiran ndax mose ma fer ndax made i njomum nda bida xane te ref archive kon xaye émission Njom Ñaal coora fodna caméra fe pogno elaj senaf micro le xa ref yeg fe yegona fo Njom Ñaal ne ando naye wiin we lam lamin a mbugan nam ga ato fo yakaro ye a jeg nga est ce que ka moƴna Alhaji Masen mi de wax deg na ke ge uma Njom xane i mbudanga njiriño Njom to i mbuxu ndaw ɓato ndaw cosani Njom tigi xanin nom to Njom i ñaal parce que tana bon leya ken te refar i Njom i ñaal ge a ge iyay maak ke goor maak we a mbudida xa taxun a ɓuɓnida kid den na cosaan fane andona nga tena soɓu meen i ndimel itam ndef fa den kam meen mbiya cosaan fa neen wiin we mbuda keen i ndetanga bo i Njom Ñaal a paaf i njof Njomo Yeng a ɗoma trop to a katay parce que tana te katay an carom teno nduku ñaan rek mi fane ke na leya ke tana i Njomo Yeng a katay mi ye retuma bo waas i Njomo Yeng i ndeta ndet moof mbuda i Njomo Yeng kam arbitre ke foxum da juge refum jourum arbitre wim juge refum mais moofuma fiya juge ala cernu ten na arbitre wa te ref i Njom gayin fa leng o ketika ref de non refo Thiédiéry ke fatama refna o Bambara a gardu meen a ñojoor koy etan mo suivre to maxa etumo arbitre o Njomum kam i Njom ne arbitre numa ñojoor o koy bufa na buf a dawa cafa ɗaka ke a maafin comme i Njomo Yeng a ref il faut le nafa naf rek te gido ino rek a yoɗa ɓayake ten juge ke ngeno lamit juge ke o kiino kiin wa xiramo ley ke xewna Njom ne leya den nga i Njom ne diwte aye ten yenu parce que ino i njexe caméra fana walna lala in nga o koye a yena yen nda koy mi fa nena arbitre wa den yorwa den o koye bufa na bufa xuma cafa ɗaka ke ye den départ na il faut le nafa naf rek te ino ka xa ten ci'un doole i sifley te poñe am leynum dara wasin i ndef bo i Njom na pax ngatit Dionewar a jaɓ ye Dionewar a jaɓna ngar ref juge de maafre a maafre bo te a yen ite yen na fiyam nga a jajo coow na digante fane deno fo ten mi e moof no saaku le me moofuma ƴu mi daal moofa moof bo te gar a cuku saam ite cuku saama a wen naam ɗeet tige daal andim ke te nanta ino ite ref ka o koor yaxa nafanum i kurpeñ no ñus yete ƴufna xot ka o sisiɓorole ten yete départ a mbaat no na fi kurpeñ no ñus o maes o xede leya lamin
yahate a gar vacances a jopir fiken te ino pour agno mahe sob dal we andona nga we a cinjes a inot pour agno alaji ma sen etike dal